Cilj konferencije bio je razmijeniti iskustva vladinog i nevladinog sektora o volonterizmu u BiH. Rečeno je kako postoji potreba za harmonizacijom zakona, kao što je Zakon o radu i Zakon o volonterizmu. U jednom i drugom zakonu se pojavljuje termin volonter, što dovodi do zabune i nedoumice, jer prava u Zakonu o radu su drugačija za volontera koji se kao termin tu isto koristi, a u Zakonu o volonterizmu su opet sasvim drugačija, što dovodi do kolizije ili nerazumijevanja jedne i druge uloge ili u Zakonu o radu ili Zakonu o volonterizmu. Imali smo i predstavnike institucija gdje smo od Federalnog ministarstva pravde zaista vidjeli da su svi ovi zakoni koji kolega Milan pomenuo negdje kao spojene posude i njihova, da kažemo, izbalansiranost i promjene u jednom iniciraju promjene u drugom. Ohrabreni smo što postoji voljnost institucija koji su rekli da ovo smatraju inicijalnim, da kažem, procesom u poboljšavanju svega onoga efekata ovih zakona i da ih smatraju da to može biti set nastavak aktivnosti i šire diskusije sa organizacijama civilnog društva. Također iskazana je želja i potreba da se radi na izmjeni zakona o doprinosima i zakonima o porezu na dohodak kad je riječ o volonterima. U kojima bi trebalo u stvari da dođe do izuzeća plaćanja poreza ili poreza na dohodak i doprinosa kada su u pitanju volonteri i volonterski rad. Za nas u nevladinim organizacijama ovo je vrlo životno pitanje. Evo nekoliko vrlo životnih podataka. Više od 3000 volontera je učestvovalo u koaliciji nadgledanja izbora. Dakle, ekstremno važna priča za građane i građanke, da volonteri i volonterke vide na koji način se dešava izborni proces. Organizator je morao platiti preko 10.000 maraka poreza za te volontere. I čuli ste da je jedna od tema koja je ovdje pokrenuta da se kroz određene poreske izmjene volonterizam u pravom smislu kao dobrovoljni rad, ako već neka organizacija može da podrži volonterija s nekim malim iznosom, bude oslobođen plaćanja poreza. Zbog tih ljudi je jako bitno da se i ova zakonska rješenja koja definišu volonterizam na takav način urede i harmoniziraju tako da njihov život bude lakši, a i ono što oni rade za društvo bude priznato. Pokazalo se i kako postoji nedovoljna informiranost o samom zakonu o volonterizmu i njegovoj primjeni, te kako treba više raditi na edukaciji civilnog društva po tom pitanju.